Deci za laku noć. Uspavana lepotica. U jednom velikom kraljevstvu okruženo zlatnim šumama i plavim rekama živeli su kralj Stefan i kraljica Lea. Njihov dvor bio je pun radosti jer im se rodila prelepa ćerka, princeza Aurora. Da proslave njen dolazak na svet, priredili su veliku gozbu i pozvali sve ugledne ljude iz kraljevstva, kao i 7 dobrih vila, koje su mogle da darivaju dete čarobnim moćima. Međutim, usred veselja vrata dvorane naglo su se otvorila i pojavila se zla vila Grdana, crna kao noć, sa očima koji su sijale zelenim zlom. "Kako se usuđujete da me ne pozovete na proslavu?" zagrmela je. Ogorčena zbog uvrede, podigla je ruke i bacila strašno prokletstvo. "Kad princeza navrši 16 godina, ubošće se u vreteno i umreće." Kralj i kraljica su prestravljeni pali na kolena, ali posljednja dobra vila, koja još nije dala svoj dar, brzo je rekla: "Ne mogu ukinuti prokletstvo, ali mogu ga ublažiti. Aurora neće umreti, već će zaspati dubokim snom, dok je ne probudi poljubac prave ljubavi." Kako bi zaštitili svoju ćerku, kraljevski par je odlučio da je pošalje u skrovitu kuću u šumi, gde će 3 dobre vile, Cvetana, Sunčica i Gorana, odgajiti kao običnu devojku pod imenom Trnova Ružica. Aurora je odrasla ne znajući da je princeza, pevajući sa životinjama i sanjajući o svetu izvan šume. Kada je napunila 16 godina, dok je šetala šumom, srela je mladog i hrabrog princa Filipa. Oboje su se istog trena zaljubili. Istog dana, dok su vile spremale iznenađenje za njen rođendan, Aurora je čula neobičan glas koji je vukao ka napuštenoj kuli u dvorcu. Tamo je ugledala vreteno i opčinjena njegovim sjajem dotakla ga je. U trenu pala je na zemlju, obavijena čarobnim snom. Kada su vile shvatile šta se dogodilo, požurile su da pronađu princa Filipa. Međutim, Grdana stvorila je ogromnu trnovu šumu oko zamka i poslala svoje sluge da spreče princa. Filip se hrabro borio, koristeći mač koji su mu vile začarale, i konačno je stigao do Aurorinih odaja. Kada ju je ugledao kako mirno spava, poljubio je njeno čelo. U tom trenutku čarolija je pukla, a Aurora je otvorila oči. "Ti si moj san," šapnula je. Kraljevstvo se probudilo iz tame, a kralj i kraljica su kroz suze radosnice ugledali svoju ćerku živu i zdravu. Grdana je poražena, a ljubav je trijumfovala. Na velikom venčanju Aurora i Filip su koračali zajedno, dok su vile slavile njihovu sreću. I tako su živeli srećno zauvek. Čiča miča i gotova priča.